Dobro večer, ovo je ATV-ov 1 na 1. Večeras nešto drugačije teme ili tema o kojima se nešto manje govori u našim medijima, ali vas to svakako puno piše i još više čita. Zato je moj sagovornik jedan od najtiražnijih srpskih pisaca, publicista, nekada je bio novinar 1 na 1, Dejan Lučić. Dejan, dobrodošao u Banja Luku, studiju ATV-a, hvala lijepo za odvojeno vrijeme. Dobar dio publike naše mislim da vas poznaje, puno pišete, koliko, 20-ak naslova? 21 knjiga izašla, Profesori smrti. Da, kada sam ja uočio ove emisije, nekim ljudima iz svog okruženja govorio da ću večeras da razgovaram s vama u našem studiju, moram priznati da je bio podijeljena mišljenja. Jedna polovina ljudi je otprilike oduševljena s onim što vi iznosite u javnosti, o čemu pišete i vašem, da kažem, istraživačkom radu, da bi se sve to tako moglo prezentovati. A druga ipak izražava rezervu uz ono sve, to teorije, zavere, to je neka šuplja kojom se želi samo prodati tiraže. E sad, činjenica da ni jedni ni drugi nisu baš ravnodušni prema onom što vi radite. Kako to tumačite? Pa postoje ljudi koji čitaju i koji gledaju YouTube-ove, odnosno oni koji misle, i postoje oni koji ne misle. Oni koji ne misle u stvari ponavljaju kao zombi ono što mainstream mediji ponavljaju. Mainstream ili glavni mediji stvaraju iluziju da živimo u srećnoj državi, bogatoj, da idemo ka boljitku, a kad se pogleda frižider, onda vidite da je razlika između dnevnika i frižidera ogromna. U frižideru je promaja, a na dnevniku je bogatstvo. Ceo Balkan, cela Evropa se nalazi u vrlo lošem stanju i ja govorim o tome odavno. Sjetite se, 1999. sam objavio knjigu Islamska republika Nemačka. Svi obavještajci su rekli da preterujem. U drugom tomu sam rekao zavara američkih Hazara se zvala Islamska republika Nemačka 2000. godine. Rekao sam da se država Izrael priprema da bude izdata od američkih Hazara. To se događa. Ni Mossad tada nije znao, ni BND nije znao to što sam ja govorio, a sve se događa. Prema tome, vreme govori da sam ja u pravu. Dobro, događaj, svijet je postao brzo mjesto za život. Šta je Srpski komitet 300? Da li to znači da nas vi pokušavate uključiti u politiku? Iako ja moram da vas tamo ne vidim. Ja pokušavam da utičem na politiku. Otac Agaton sa Hilandara svoje vremeno preno 17-18 godina je rekao da Srbiju neće spasti ili srpski narod neće spasti političke stranke, nego 300 pametnih i uticanih Srba. Evo, ja pokušavam da okupim tih 300 pametnih i uticanih Srba. Pametnih ima suviše, mogu bi da skupim 300.000, ali poenta je uticani. Tako da ovim putem ja pokušavam da pozivam vas iz Republike Srpske i iz dijaspore da mi se javite na broj telefona 064 33 05 375, da se uključimo. Među vama ima sigurno ljudi koji su plasirani blizu centara moći, blizu Trumpa, blizu Putina, da li kao obezbeđenje, da li kao neki ljubavnice, neki generala, nije važno. Sjetite se da dobro plasirani, pozicionirani Pupin je mnogo učinio za srpsku stvar. Ja sam siguran da postoji, pošto ima 5,5 miliona ljudi u inostranstvu, Srba u inostranstvu, mora da su ti ljudi negde dobro plasirani. I evo, prilika je da se umrežimo, da se povežemo i da napravimo ono što Izrael radi. A kako platformi? Šta je cilj svega toga okupljanja? Cilj je spašavanje srpskog naroda i pravoslavlja, jer je cilj novog svjetskog poretka uništavanje srpstva i Rusije i pravoslavlja. Znači, novi svjetski poredak, to je Zbigniew Brzezinski, Karl Bildt, jasno govore, uništeni komunizam, sad je cilj pravoslavlja. Znači, mi moramo da se organizujemo, povežemo i da se organizujemo, da se borimo protiv onoga što nam se sprema. A sprema nam se ne samo ratovima, nego i vakcinama, zaprašivanjem ovih vazduha što David Icke naziva čorvom koju nam sipaju. To su teške metali, neke bakterije koje ubijaju, koje ulaze u lanac ishrane i koje ubijaju sve ljude. Njihov cilj na planeti je ubistvo i svih, znači žele da ostane svega 500 miliona ljudi na planeti. Ali oni žele da unište Rusiju, zašto je Rusija najveći resurs na planeti, najviše ima svega i svačega. I da vi mislite da će ovi 7,5 milijardi dozvoliti da ovih 500 ostane? Hoće, zato što kad vi govorite o tome, te milijarde koje treba da budu ubijene, kažu, to je teorija zavere. Neki David Icke, neki Dejan Lučić. Uzet, David Icke dolazi 26. ja mislim u Srbiju da slavi rođendan u Beogradu. Biće velika promocija u Sava centru. Njegova govorit će 12 sati. Zanimljivo. Ja znam, vi ste vi učestvovali u kampanji, čini se da to bilo biometrijska dokumenta u Srbiji. Onda je dozvoljeno je zakonom, ako se ne varam, u Srbiji da imate i ovakva dokumenta i onako da imate čip. Međutim, ljudi uzimaju
Ljudi uzme masovno sa čipama. U stvari, Znači, ljudi uopšte ne razmišljaju. Nedavno sam čitao da se gotovo bez čipa niti ne izdaju dokumenta. Vi možete da birate, ali ljudi kada stanu u red ne pada im na pamet da uopšte razmišljaju, tome čekaju da završe i tek kad odu kući shvate. A to čipovano je vrlo komplikovano, jer kad hoćete da nešto prikažete ličnu kartu, onda morate da nosite na čitač koji nemaju i imate komplikacije u životu. Znači, klasična lična karta je bolja. Plan je da se ljudi žigošu. Kad se sve poveže, ti čipovi na početku će biti bezazleni, ali će oni da se nadgrađuju na raznorazne načine i kad kombinujete čipovanje, povežete harp i čorbe koje se prosipaju iz aviona, vi ćete dobiti u stvari ljude koji su zombi. Znači, preko tih čipova utičete na njihovo ponašanje i na njihovo zdravlje. Inače, čitao sam vaše knjige, evo je u posljednju profesori Smrti, pitaću vas za nju neke detalje. Međutim, vi govorite stalno o najcrnjim scenarijima. O tome da nas programiraju, o tome da nas ubijaju. Pogledajte kad je lepo vreme kako... Da li postoji jedan lijep, dobar scenarij i za ljude s ovog prostora, za Evropu, za cijeli svijet? Za cijel svijet postoji scenarij da se pošteni ljudi pobune protiv nepoštenih. Problem je što su pošteni ljudi naivni, a nepošteni su pokvareni. To je borba između Boga i đavola. Ne pričam ja ništa novo. Ja samo iz kuhinje đavola otkrivam njegove namere. A ljudi ne veruju to. Znate, to vam je kao ona priča o ovcama koje su na paši i prolazi kamion na kome naslikane meso koje se prodaje ovčije, a ovce kažu, kad neka kaže ovo nas kolju, kaže teoretičar zavera. Knjiga Profesori smrti. Ko su profesori? Ko su nosači kovčega? Gdje su tu ovi obični ljudi? Profesori smrti je priča o jednom specijalnom odeljenju Britanske obavještajne službe koje je napravljeno još za vreme kraljice Viktorije Engleske, gde je ona angažovala 10 ili 15 svojih agenata koji su po svetu likvidirali one koji su pravili smetnju u Britanskoj imperiji. Počinje se pričao sa predsjednikom vlade Stolipinom, koji je bio izvanredan i uspešan ruski predsjednik vlade, koji je razvio Rusiju i onda su organizovali da bude ubijen. Posle toga su organizovali ubistvo Raspućina. Raspućin je ubijen ne zato što je bio razvratan, nego zato što je ruskog cara odgovarao od rata sa Nemačkom, što Britanija nije odgovarala. Britanija je, to jest, britanskim imperialnim interesima, odnosno Rothschildu, koji vlada Britanijom, je odgovaralo da se Nemci i Rusi između sebe potamane i da se unište dinastije i Nemačka i Ruska, koje su inače u sodstvu sa engleskom kraljevskom kućom. Jer je kraljica Viktorija poudavala svoje ćerke za sve kraljevske kuće u Evropi i sve te kraljevske kuće su inače povezane u jedno tajno društvo koje se zove Sionski priorat, o čemu možete da pronađete na Google, a ti članovi Sionskog priorata vode navodno poreklo od loze Isusa Hristusa, jer prema toj priči Isus Hristos je ipak imao decu, zato što u to doba ljudi u tim godinama su morali da imaju decu da bi bili priznati u društvu i da je njegova žena pobegla prema Marselju, rodila decu i da su tako nastale i simbol te kraljevske kuće, ono što je najinteresantnije, to je ljiljan. Znači, ljiljan je simbol loze Isusa Hristusa, nalazi se u grbu Federacije Bosne i Hercegovine. Znači, tim ljiljanima Bosna i Hercegovina... Da, reč je o ratnoj zastavi Bosne i Hercegovine. Pa dobro, ratna zastava, da. To je smešno kad ljudi ratuju po tuđim simbolima. Evo, pogledajte, ti ljiljani se nalaze na ogradi britanske krune. Svi dvorci su ograđeni sa ogradom od kovanog vođe koji ima zlatan ljiljan. Ljiljan u stvari predstavlja vulvu ili ženski polni organ, to je žensku lozu, žensku krvnu liniju. Da, bavite se domaćim prostorima ove vaše knjizi. Zadugo niste onako... Ovdje sam obradio i celu operaciju oko Srebrenice. Ispričao sam priču da je posle likvidacije, političke likvidacije Rankovića, Tito je napravio svoju tajnu službu koja je kontrolisala sve tajne službe u državi i ona je organizovala ceo građanski rat na prostoru bivše Jugoslavije. Pošto su ovo bili Bakini momci, onda su ovo bili Titovi mangupi. Oni su organizovali i Srebrenicu, i Ovčaru, znači oficiri koji su bili šefovi kontraobavještajne službi i čiji su, ajde kažem, prijatelji, agenti ili đaci vodili i bosansku obavještajnu službu i organizovali ceo rat u Bosni i Hercegovini, koji su manipulisali sa Alijem Izetbegovićem, naravno i sa Bakirom. To je vrlo jedna komplikovana priča i cilj je satanizacija srpskog naroda. Znači, Srebrenica je jedna operacija koja je trebala da udari žig srpskom narodu, kao što i Ovčara.
kao što su mnoge ružne stvari koje su pripisane Srbima, u stvari su organizovane od te tajne službe koje se nalazile i u okviru vojne obavještajne službe i u okviru državne bezbednosti. Otkrivam priču kako je Aca Vasiljević došao kod mene kući sa jednim našim zajedničkim prijateljem Duškom Bilićem, koji je bio profesor obavještajnog posla i vojne obavještajne službe i državne bezbednosti, i rekao mi da su oni otkrili da je Jovica Stanišić američki špijun. To bi trebalo da znači da onda on koji mi je to rekao nije američki špijun. Kad budete čitali ovu moju knjigu, onda ćete otkriti da ništa nije onako kako ste mislili da jeste. Sve je suprotno. A niste napisali da je naš kolega Zoran Petrović Piroćanac, koji je 2 puta sam imao čast da sa njim radim intervju, nekada novinar, kasnije stasao jednog od najboljih poznavaca geopolitike u Srbiji, može svakako reći, da on nije preminuo od infarkta, kako je bilo... Zoran Petrović da sam iznenađen kad sam bio... Zoran Petrović se spremao da ide u Hag i da svedoči i da demistifikuje priču o Srebrenici. Ubijen je pre nego što je krenuo. Zoran Jovanović, novinar iz Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske, otkupio neke snimke i ubijen je pre nego što je krenuo prema Hagu. Ubijen je Dunjić, patolog. Aleksandar Dorin je u Hagu, patolog koji je trebao da demantuje priču o broju ubijenih koji raste nesrazmerno. Kako više godine prolaze, za 10 godina će ih biti 200.000 ubijeno u Srebrenici. Ubijen je izmaltretiran Aleksandar Dorin, kome je Jugoslav Petrušić davao podatke i koji je napisao knjigu. U Švajcarskoj je bio hapšen, maltretiran, držan u samici nesrazmerno dugo za zapadne pojmove. Znači, svi oni koji žele da demistifikuju Srebrenicu bivaju likvidirani. Srebrenica je izmišljena da bi se, a konto te Srebrenice... Ko je to radio? Engleska obavještajna služba, naravno, glavna i najbolja obavještajna služba na svetu, koja je globalna. Malo ima globalnih obavještajnih službi, a malo ima lukavih. 2 su samo lukave obavještajne službe, britanska i Mossad, izraelska. Amerikanci su u celoj toj priči naivni, oni daju logistiku i jednima i drugima i možemo da kažemo da je Mossad možda čak i uticajniji od britanske obavještajne službe, jer Netanjahu, predsjednik Izraela, je u izvanrednim odnosima sa Putinom i u izvanrednim odnosima sa Trumpom. Naravčenije. Srbi treba da naprave dobre odnose sa Netanjahuom i Izraelom, jer ako Erdogan... Republika Srpska ima dobre odnose sa Izraelom. Naravno, i Srbija bi trebalo da ima, ali u Srbiji ne stanuje pamet kao u Republici Srpskoj. I naša vlast pravi dobre odnose sa Nemačkom, a pravljanje dobrih odnosa sa neprijateljem je uvek pogubno za ono ko to pokušava. Nemačka naoružava ovu kosovsku vojsku, Tačija, da prodaje im oružje. Nemački glavni lobista za pravljanje Velike Albanije. Ja verujem da neće biti skoro rata, jer niko nije spreman za rat. Globalnog verujem da neće. Biće možda sukoba u Siriji, Ukrajini i u Americi. Amerika i Rusija će da se koškaju u Siriji, Ukrajini, a može da se desi i na Balkanu. Mada Balkan, niko nije spreman da ratuje na Balkanu. Dejane, koliko je vjerojatnoća da sutra neko govori nije Dejan Lučić, ne znam, umro od infarkta ili doživio tek tako saobraćaj? Koja je vjerojatnoća da se vama dogodi scenario ovakav o kojem vi pišete? Ja govorim već 30 godina i niko me ne dira. Zašto? Verovatno postoji neki razlog. O kome ne bi teo da pričam. Pričat ćemo nakon reklama još sa Dejanom Lučićem. Ostavite na programu ATV-a. Dejan Lučić i jedan u programu ATV-a. Dejane, zašto vi najavljate neku vrstu slične ili moguće iste sudbine za Aleksandra Vučića kao što je to bilo sa Zoranom Đinđićem? Zoran Đinđić je imao jednu rečenicu koju pamtim. Ako sedneš u pogrešan voz, sve stanice su pogrešne. Ako se držimo toga, ako neko ide nekim šinama kojim je išao Đinđić, logično je da se završi priča sa istim rezultatom. Aleksandar Vučić čini sve što je izgleda, u televizijskom dnevniku sve izgleda fenomenalno, ali činjenice koje stvaraju mržnju kod Srba prema njemu je rezultati koje daje. On je potpisao Briselski sporazum. On je doveden od vladara i senke da potpiše mirovni sporazum ili o normalizaciji odnosa sa Srbije i Kosova. To je u stvari mirovni ugovor. To je u stvari priznavanje države Kosova. Ja opravdano mislim da su Tači i Vučić u saradnji. Ono što se priča, što se pojavilo u medijima, da je on već u Briselu potpisao predaju kompletne srpske imovine na Kosovu Albancima,
Kao što je nedavno izjavio bi bilo da bi bilo najrazumnije da Srbija prizna Kosovo, međutim on to neće da uradi. Pošto razumem, pošto prepoznajem način govora oratora kao što je Vučić, onda znam da on pusti tezu koja u tom trenutku izgleda kao nerealna, a onda posle izvesnog vremena se složi sa svojom tezom da antitezu i sintezu. To znači Vučić postaje predsjednik države i kao predsjednik države on je doveden da potpiše mirovni sporazum sa Kosovom i u isto vreme da im preda svu srpsku imovinu na Kosovu koja vredi 200 milijardi evra. Koji je taj drugi put? Govorite, evo, vi kažete da Aleksandar Vučić na toj trasi nekoj koja... To se zove put izdaje. Koji bi bio drugi put, gospodine Vučić? Pa drugi put Srbije koji ne bi bio put izdaje, koji bi bio put kakav, jel? Ako vi pokušavate da se dodvorite neprijatelju izlazeći u susret njemu, mi ćemo ostati bez zemlje. Znači, priznaće se Kosovo, posle toga će se aktivirati Raška oblast ili kako je zovu Sandžak, aktivirat će se priča sa Vojvodinom. Znači, deo po deo ćete prepuštati drugom i ostaće Beogradski pašaluk, što je i dogovoreno. Da vam ne spominjem sporazum, to je tekst New York Timesa koji je objavljen 1989. godine u kome je objavljen scenarij o razbijanju Jugoslavije koji se završava izazivanjem građanskog rata u Srbiji između Srba i Srba. Građanski rat može da se zove samo kada se stvori tenzija za tako nešto. Ako vlast čini nešto što se ne slaže sa voljom naroda, onda narod ima pravo da se pobuni. Naš je problem što uvek tu pobunu naroda organizuju Englezi. 27. mart 1903. godine kad je ubijen Aleksandar Obrenović, Apis. Ne zaboravite da Englezi koriste tehniku koja se danas kaže false flag ili lažna zastava. Apis je mislio da radi za jedne, a radio je za drugi. Mislite da su sve, i do 5. oktobra su oni organizovali? 5. oktobra, znate kako... Od Apisa 5. oktobra? Verovatno i ranije. A možemo da krenemo i od Karađorđevog ustanka. Ne zaboravite da Karađorđe je bio frajkor. On je bio komandos Austro-Ugarske. A ko kontroliše Austro-Ugarsku? Ko kontroliše Austro-Ugarsku? Ko kontroliše Nemačku? Ko kontroliše Britaniju? Ko? Oni koji se predstavljaju da su Jevreji, a nisu Jevreji, nego su Aškenazi i Hazari. To je tursko-mongolski narod koji je u 8. veku primio jevrejsku veru. Tursko-mongolski narod koji je primio jevrejsku veru u 10. veku i kijevski knez Vladimir uništio njihovu državu i dobio njihovu nacionalnu manjinu. Oni su polako iz Rusije išli prema zapadu, koncentrisali su se na kraju u Holandiji, napravili su holandsku državu, holandsku imperiju i kada su shvatili da Holandija nije dobar konj koga mogu da eksploatišu, onda su se organizovali, finansirali su prevrat u Britaniji preko Cromwella, operacija Cromwell, a čovjek koji je vodio tu celu priču zvao se Downing, on je šef obaveštene službe Britanije bio, to jest Cromwellov, i on je svoju kuću poklonio britanskoj državi i britanski predsjednik vlade stanuje na adresi Downing Street 10. Svi znaju za Downing Street 10, a niko ne zna da je to obaveštajac koji je doveo Cromwella na vlast, napravio britansku službu po linijama i jevrejstva da postane globalna. Vi govorite o tome da, ne znam, nekoliko porodica kontroliše sve procese u svijetu, znamo šta rade banke, kako kapital utiče sve. Ali čini mi se da malo precijenjujete ili previše glorifikujete taj utjecaj britanske obaveštene zajednice koja, eto, i komanduje Amerikom, utiče na procese. Kad kažemo britanska obaveštena služba, to je kao kad kažete Illuminati. Illuminati više ne postoje. Ali sistem vladavine je isti. Mi ga obično kažemo Amerika CIA. Nije CIA dominantna, nego diplomatska obaveštajna služba Sjedinjenih Američkih Država. Diplomatska obaveštajna služba kontroliše i NSA i CIA i sve one raznorazne obaveštajne službe. Znači, mi koristimo neke, da kažemo, britanska obaveštajna služba. Možemo preciznije da kažemo Rothschildova obaveštajna služba ili Royal Tribunal, o čemu ja govorim. Znači, engleska kraljica Rothschild i Rockefeller. To što je umro ovaj Rockefeller kad je saznao od srca, kada je saznao koliko vrh srpske vlasti zarađuje mesečno, udarila ga srpska, naravno, to je vic, ali ima u tome istine. Koliko da živio? 102, je li tako? 102 godine, nije ni važno, 6-7 srca je promenio. Vjerojatno su ta srca bila... Da li ima istina o tim pričama? Da su ta srca dolazila od Srba. Zato što je najbolje srca na terenu, to je na tržištu, jedan Rockefeller uvijek će da kupi najbolje. Neće sigurno da kupi indijsko srce. Zato što imaju raznorazne bakterije i tako dalje, ne bi mogu da primi. Tako da možemo da pretpostavimo da su Haradinaj i Tači bili snabdevači Rockefellera i te elite tamo u Sjedinjenim Američkim Državama, naravno preko posrednika,
dobrim ljudskim resursima, znači srca, pluća, jetre, oči. To je posao koji je na svetskom nivou. Gde god postoje ratovi, postoje ti ljudi i lekari koji idu i rasparčavaju ranjenike. Znači, ne uzimaju se organi sa mrtvih ljudi, nego sa oni koji treba da umru. 102 godine nije mogao više, da. Ceo taj biznis u Srbiji je doveden do savršenstva, jer je naša vlast donela zakon da smo svi obavezni donatori ljudskih organa, svojih organa, ako ne odemo u opštinu i da kažemo da nećemo. Znači, ako neko tipuje da nekom nečije srce odgovara, on može da ga čušne na pešačkom prelazu, odmah se pojavi neka hitna pomoć koja će ga da strpa, odvede u privatnu bolnicu, raščerupaju čoveka ili devojčicu ili neko dete i kažu roditeljima, znate, ono je umrlo, ali mi smo po zakonu uzeli sve organe tog deteta i, naravno, onda će to država da proda ili će neka mafija da proda onima koji će to da kupe, a to su tamo gde su najbogatiji. To je vrlo ozbiljna stvar. Vi taj neki medicinski maksimum sa 102 godine, sad kao nije moglo više. Kako se onda tako moćnoj službi koja je to locirana u Britaniji, koja je šira od Britanije, dogodi pokolj jednog koji u režiji jednog čovjeka, gotovo ispred Westminsterske palate, evo prije nekoliko dana. Kako je to moguće? Kako ga oni nisu identifikovali, našli, spriječili? Oni su to organizovali. To je isto false flag operacija kao i sve terorističke operacije. Taj gospodin koji je izvršio, ubio 4 ljudi, britanska služba MI5 je rekla, to je njihova kontraobaveštajna služba, MI6 je obaveštajna, a ovo je kontraobaveštajna, je rekla da on imao kriminalni dosije, a da nije imao nikakav dosije vezan za terorizam. Odbeh je Dževad Galjašević, ovde naš kolega, objavio da je to netačno i da je on pripadao nekoj terorističkoj grupaciji Mudžahedina, ne znam kako se zvala, i da je, znači, on ovde klao Srbe. Nemoguće da MI5 to ne zna. Znači, MI5 je sakrio to i onda sam ja odmah zaključio, zvao sam Darka Trifunovića, Dževadovog prijatelja bivšeg, i pitao sam ga, ja mislim da je ovaj čovek agent MI5 koji je programiran da izvrši ovaj atentat, a da nema pojma šta radi. Programiranje agenata za likvidaciju je odavno. Počelo još sa ubistvom onoga Roberta Kennedyja, kada ga je Sirhan ubio. Znači, ljudi se programiraju i na određenu reč, takozvani keywords, vi mu kažete, recimo, paprika, on ustane, uzme pištolj i ubije nekoga za koga je programiran da ga ubije. Da li će on u tom trenutku da bude ubijen? Da, jako to liči na scenarij iz nekog B produkcije hollywoodska. Da, ali to se radi još od kad je ubijen Robert Kennedy. Da. I ustanovljavamo, znači, da je on programiran da izvrši taj atentat da bi se stvorila iluzija da u Britaniji postoje isto terorističke akcije, jer bi bilo smešno da svuda u svetu dolaze terorističke akcije, samo u Britaniji nema. Svojevremeno je David Icke objavio da je teroristička akcija u metrou u Londonu isto bilo organizovano od MI5, gde je naravno sarađivala policija, Scotland Yard. Sve te terorističke akcije su false flag. Pa kao u Parizu kad su pucali na ljude u kafiću, nisu uopšte izgledali kao Arapi, nego su izgledali kao legionari. Kratko pošišani, visoki momci koji izvade pušku i počinju da pucaju na neki kafić. Zašto bi to radilo u svojim zemljama? Zašto Pariz to radio? Zato što se svetom... Svjetska metropola koja ima milijarde evra od turizma, koja treba da se predstavi u svijetu kao sigurna prestonica, kao ozbiljna država, to je šamar svakoj ozbiljnoj zemlji kad se dogodi takav teroristički akt, naravno. Bezbjednostni šamar. Zato što se uvodi diktatura u sve države. Pazite, kad su oborene bliznakinje. Posle toga je počela serija zakona da se donosi u Sjedinjenim Američkim Državama koja je dala ogromnu vlast predsjedniku države, uvela se u stvari diktatura u Sjedinjenim Američkim Državama. Isto to se radi u Francuskoj, u Nemačkoj. Pazite, Angela Merkel je dozvolila da uđe 1 milion zvanično muslimana, Arapa, novih u Nemačku. Imate tamo 5-6 miliona Turaka koji su došli. Sve to je planirano 1924. godine islamizacija Nemačke, kada je grof Nikolaus Coudenhove-Kalgari napisao knjigu o tome da treba se uništiti hrišćanstvo i bela rasa na taj način što će se sa Bliskog istoka i iz Afrike severne dovesti milioni ljudi koji ne pripadaju toj civilizaciji. A zašto je, kad ja kažem uvek samo platite trag novca? Vidite, cena rada u Evropi je suviše velika. Kina ima jeftinu produkciju. Znači, tamo kineski radnik radi za 300 evra, evropski radnik radi bar za 1000 evra. Znači, evropski kapitalisti gube trku sa kineskima. Da bi oborili cenu rada, treba da dovedu ogromnu količinu jeftine radne snage da bi naterali Nemce da rade i oni za 300 evra. Prema tome, milioni nekih Arapa koji će da dođu
možda iz Turske, koje sada čuva Erdogan, skoro 3 miliona, oni će oboriti cenu rada. Ono što je interesantno, skrenuo bih vam pažnju, Prvi svjetski rat je počeo kada je Turska potpisala sporazum sa Nemačkom o upravljanju pruge Berlin-Bagdad. Pruga koja treba da krene od Atine, gdje će Kina je kupila luku Pirej. I sada kineska roba, jeftina, a kvalitetna, iz Pireja treba da bude transportovan brzom prugom od Atine preko Beograda do Budimpešte. To znači, ta pruga može da bude razlog za paljanje Balkana. Jer Britanci su izazvali prevrat 1903. godine, Balkanski rat, prvi svjetski rat, da bi prekinuli tu prugu. Pa su onda drugi razlog je bio uništavanje tih imperija Ruske i Nemačke. A sad je ipak je sada puno više alternativa za transport i... Ali Kinezi su do sada transportovali robu, vodili su u Nemačku brodovima. Pa su nemačke carine to carinile po 6 meseci, pa majica nova se pojavi u oktobru mesecu. A sada kad Kinezi su kupili luku Pirej, znači oni će moći ogromnu količinu robe da dovedu u Evropu bez zakašnjenja. Samo pratite trag novca. Samo kapitalizam uvek gleda svoj interes. Ne postoji za kapitaliste interes naroda. Oni su otuđeni centar moći i za njih je narod obična stoka. Donald Trump u Americi, vi govorite o toj dubokoj državi, borbe koju on vodi. S kim se on zaista bori? On se bori sa... Na unutrašnjem planu, naravno, administraciju u američkoj državi. On se bori baš sa satanistima, tim Hazarima, koji se nazivaju tamo neokonzervativci ili liberali. Jedni se nalaze kod republikanaca, drugi se nalaze kod demokrata. U stvari, tu je ista ta ekipa satanistička koja je sprovodila diktaturu i pljačkanje i uništavanje Amerike. To je ekipa koja je uništila Ameriku, uništila srednju klasu, koja je izvršila deindustrializaciju Sjedinjenih američkih država, koja je podigla Kinu. Ne zaboravite da je Kina počela da se diže kad su otišli Nixon i Henry Kissinger tamo i predložili su Kinezima da naprave od njih čudo, da bi Kina bila protiv teža Rusima. Oni su htjeli da naprave Kinu da bude toliko moćna da udari na Rusa. I zbog toga je pravljena Kina. Amerika je u vrlo lošoj ekonomskoj situaciji. Ne govorim samo o milijardama i milijardama koji su dužni. Ne govorim, recimo, njihovi putevi su u lošem stanju. Njihovi vozovi su na nivou naših vozova na Balkanu, njihove pruge. Njihova mreža pruga je smešna. Svi ljudi idu na posao kolima, voze se po 45 minuta, sat kolima, a u celoj Evropi svi dolaze brzi vozovima. Znači da bi se trošio benzin. Njihovi automobili su manje više zastareli. U Americi se najviše voze japanski automobili. Mislite da Amerikanci ne umeju da naprave dobar automobil? Umeju, ali im nije dozvoljeno. Predstavili ste Ameriku tako kao da ćemo im mi slati uskoro humanitarnu pomoć. To je jedno najmoćnijih zemalja i vjerojatno najmoćnija zemlja na svijetu. Treba biti objektivan. Da, ali srednja klasa je vrlo nezadovoljna tamo i ta srednja klasa je glasala za Trumpa. Trump je naravno samo špic igrač, nije Trump čovjek koji kreira politiku. Znači, vojni oficiri, vojna obaveštena služba, a vojna obaveštena služba i oficiri imaju svoju elitu koju se zove Templari. Oni su doveli Trumpa na vlast. Oni moraju da očiste CIA od onih koje oni smatraju izdajnicima, oni koji uništavaju državu Sjedinjenih američkih država. Trump u isto vrijeme mora da razvije ponovo patriotizam u Americi. Da bi Amerikanci ratovali sa nekim, oni moraju da vole svoju zemlju. Oni su počeli da mrze svoju zemlju. Došlo da je Amerika dovedena do potencijalnog građanskog rata između Hispanjolaca, Crnaca i Belaca. Jedno je istočna i zapadna obala i drugo je sredina Amerike. Drugo, Amerika je vrlo ranjiva u vojnom smislu, bez obzira na svu svoju oružju. Sa 3 atomske bombe vi možete da uništite Sjedinjene američke države. Jednom atomskom bombom koju da pogodite onaj kanjon Yellowstone, odvaljuje se Kalifornija. Sa 2 atomske bombe da udarite istočnu obalu i izazovete tsunami i svi gradovi uz obalu istočno će da budu potopljeni kao što je tsunami izazvan u Japanu i ne znam gde je još ono dole u Indoneziji. Indoneziji sve vremena, mislim, 2004. Znači, metod izazivanja tsunami je već razrađen. Eksplodira atomska bomba na dubini, na dnu mora, izazove se veliki talas i imate potopljen i New York i Boston i gomilu gradova. Znači, ne može da dođe, nije realno da dođe do rata između Rusije i Amerike, jer Rusiju mnogo teže, znači čak i Amerikanci da imaju mnogo više oružja, Rusiju teže uništiti atomskim bombama nego Ameriku. Jer kad bi odvalili istočnu obalu i zapadnu obalu, onaj srednji deo Amerike uopšte ne bi ratovao. To je miroljubiv, to je potpuno drugačiji narod
od ljudi... Šta je sa Balkanom, da se mi bavimo našim prostorom? Sve češće iz međunarodnih krugova dolaze upozorenja. Ovo je bure baruta, dovoljna je samo iskra, napetosti su sve veće. Pa i eto, i srpski premijer je izražavao zabrinuto šta nam sve ovdje može biti. Vidjeli smo tu neku mini trku na oružavanje između Hrvatske i Srbije, tenzije između BiH i Srbije. Da li sve te krize, bile male ili velike na Balkanu, imaju potencijal od BiH do Makedonije da naprave neku vrstu novog ratnog sukoba? Znajući da ćete me to pitati, ja sam jedno 10 obavještajaca vrhunskih kontaktirao širom sveta i dobio sam odgovor da neće da bude nikakvog rata na Balkanu, zato što niko nije spreman za rat na Balkanu. Znači, Srbija se nije naoružala, migovi nisu došli. Hrvatska se nije naoružala, nije došlo nikako veliko oružje u Hrvatsku. Da, Hrvatska je članica NATO, mislim. Dobro, ali Kosovo ima neku vojsku koja se ne zove vojska, ali nema potencijal da napadne ozbiljno Srbiju. Iako Srbija nema vojsku. Srbija ima 12.000 vojnika koji nikada nisu ratovali. Albanci mogu da skupe 75.000 vojnika koji su ratovali u roku od 48 sati. Uz logistiku, u ljudsku i oružjem iz Albanije oni to mogu da urade. Srpska vlast je prodala oružje Arapima, a ti Arapi su lagerovali to oružje u Albaniji. Znači, srpsko oružje je prodato i zarađeno, SDPR je prodato oružje i ono je otišlo kao negde, a u stvari ostalo u Albaniji. Mi smo prilično razoružani. Srbija je razoružana. Srbija nema vojsku. Srbiju kad bi napali Albanci, ranila bi nevidljivo vojska. Nevidljivo vojsko čine treće pozivci. Moj prijatelj Slavko Nikić je rekao bolje da ginu treće pozivci nego deca od 20 godina koja nikada pušku nisu videla. I ti treće pozivci bi verovatno lako pobedili kosovsku vojsku i mogli bi da očiste za čas to Kosovo, jer ni Albanci više nisu kao narod spremni da ginu. Prvo, Kosovo je ispražnjeno. Kosovo, po njihovim podacima, 2 miliona stanovnika, međutim, ima svega 800.000 prodatih telefonskih kartica. To znači svega 800.000 ljudi dolazi na to Kosovo i bitiš na Kosovu, jer svi koji dođu kupe karticu da bi zvali komšiju na kafu, neće da zovu preko roaminga. Da, pričaš to je još procenu u regionu. Pominjam se te 3 miliona migranata ljudi iz muslimanskih zemalja koji su u Turskoj, koje Erdogan bukvalno drži. Kakav je bio scenarij kada bi on to pustio? Kud bi ti ljudi krenuli? To bi, pretpostavljam, da bi bio neka vrsta epske, neke migracije, neke seobe, ne znam kako bi to nazvao. To bi bilo gaženje. 3 miliona ljudi kad krene negde. Vi ne možete to da kontrolište. Ja sam još prije 2 godine govorio da treba se postave minska polja na granicu. Evo sad je Šešelj pre neki dan to rekao. Znači, pravljenje tarabe na granici države ne može da zaustaviti 3 miliona ljudi. To je stampedo. To je ko skakavci. Pojeli bi na sve. Vi ne možete da nahranite 3 miliona ljudi koji bi došli. Mađarska pravi granicu. Evropa će da postavi granicu, organizovat će se i napravit će tarabu u Hrvatskoj i Mađarskoj. Da, ima i Dunav kao prirodnu granicu. I oni će se svi zaustaviti ispred te tvrđave i ostaće u Srbiji. Ostaće neko vreme. Pa se da ostanu 3 meseca, pojeće nas, silovaće nas, ubiće nas. Ne zato što su oni loši ljudi. To su nesrećici. Jer taj rat je izazvan da bi se izazvalo to. Rekao sam da je taj plan napravljen 1924. godine. Celo arapsko proleće je deo tog satanističkog plana uništavanja svih država. Oni zvanično se to sprovodi plan Velikog Izraela, plan Jonona nešto. Plan Velikog Izraela, Izrael ne može da poklopi to, ali će izazvati sukob sa Iranom, teoretski. Teoretski mogu Arapi da krenu na Izrael, da ga pregaze u fizičkom smislu, a Izrael može da baci atomske bombe na Iran. Ali to počinje onda počinje priča, počinje svetski rat. Samo ludaci mogu da, ono kad sam rekao da Amerika može sa 3 atomske bombe da bude uništena. Samo lud čovjek bi izazivao svetski rat. Ali ti ludi ljudi možemo da ih nazovemo da su satanisti. Oni su pripremili gde će da pobegnu. Da li će to da bude južni pol? Da li će da budu to neke tajne baze ispod zemlje? Ne znamo. I zbog toga u knjizi Kineska osveta objašnjamo o podeli između Jevreja i Izraelaca. Izraelci su patriote. Oni vole državu Izrael. I ni za kakve pare ne bi prodali. Američki Hazari oni bi prodali državu Izrael, baš ih briga.
Jer oni i Jevreje i Izraelce, ta elita, tretira kao potrošnu robu. Oni su finansirali Hitlera. Oni su doveli na vlast. Oni su finansirali Franka i Salazara u Portugalu. Oni su i Hortija doveli na vlast. Koji bi 800.000 Jevreja u Mađarsku, odnosno Hazara. Hazari su zajedno sa Hunima došli u Mađarsku u 9. i 10. veku. Zato imate i u Vojvodini njihove nalazište u Čelarevu sa menorama, grobovi njihovi. Još pauza, reklama, pa će nastaviti ovu priču. Jedan na jedan, Dejan Lučić, pisac. Dejane, često svidimo iz politike, razgovaramo o tome kako se ne vodi dovoljno računa o natalitetu, kako postoji aktivan problem odlaska ljudi s ovih prostora. Znam da je veoma slučaj i u Srbiji, nažalost se to prisutno i ovdje. Šta se to događa? Mi govorimo o tim nekim migrantima sa drugog kontinenta, sa sjevera Afrike, iz Azije, a veoma se malo govori o brojnim ljudima koji odlaze iz Srbije, iz Republike Srpske, iz BiH. Iz Hrvatskog, u krajnjem slučaju. Da. Iz Srbije od dolaska takozvane demokratije, a u stvari okupacije Srbije, 1 milion Srba pobeglo u inostranstvo. Sad ima 5,5 miliona Srba u dijaspori. Slična situacija je u Republici Srpskoj. Verovatno je slična situacija u Bosanskoj federaciji. I ljudi odlaze gde misle da će bude bolje. A ovde se pripremaju, Vučić je potpisao recimo ugovor o tome da će primati izbeglice koje dolaze ovde i počeo čak i uredbom vlade Srbije je određen novac za finansiranje i smeštaj da se kupuju kuće za te izbeglice po Srbiji jer su prazna sela. Da, ali vi ćete sada reći da je to možda neki plan, a u suštini ljudi idu odavde da bi negdje našli nešto gdje je bolje. Mislim, bore se za život, što je sasvim legitimno da se razumemo. Toga zašto je ovde uništeno sve? Jesmo imali fabrike koje su radile? Jesu svi bili zaposleni? Uveli su sankcije, te fabrike su propale. A onda su došli kapitalisti iz inostranstva i lokalni kapitalisti koji su pokrali pare, pa su kupili sve to i uništili su sva preduzeća. Znači, preduzeća koje su bile fenomenalne, ništa nije falilo tim preduzećima. Znači, izvršena je deindustrializacija bivšeg jugoslovenskog prostora. I to je neki projekat, jel? Naravno. A kao što je izvršena i deindustrializacija Sjedinjenih Američkih Država. Pazite, onaj deo gdje se pravili automobili, Detroit i tako dalje, to su postali avetinski gradovi. Ista vam je situacija sa Srbijom, sa Republikom Srpskom. Znači, namerno je organizovano da ljudi nemaju leba da jedu, da bi otišli ili imaju neke plate od 300 evra od koje ne mogu da žive, penzije od 100 evra. Naravno da ljudi onda odlaze. I očekaj, kako žive ovi od 100 evra penzije? Pa zato što imaju decu u inostranstvu kojim šalju još 300 evra. Kakav je scenarij? Srednjoročni ili dugoročni? Srednjoročni plan je, može da bude vrlo lako građanskog rata u Evropi. Može da bude, pa zato sam napisao Islamska republika Nemačka. Pazite, vi imate 6-7 miliona muslimana u Nemačkoj. Nisu ti muslimani orni da, kako se zove, krenu u neki rat i da ratuju. Ali sve organizovano. Pazite, Turke kontrolišu Sivi Vukovi, organizacija Sivi Vukova, koja je organizovana, stvorena 1899. godine, a onda je preuzeta posle Drugog svjetskog rata od CIA i bila je u deo operacije Gladio. Da vam ne pričam, operacija Gladio je pripremanje obaveštajaca za gerilski rat protiv okupacije Sovjeta, Varšavskog pakta. Ali su oni pravili te terorističke akcije po Italiji, po Bolonji, po železničkoj stanici, Ali Agđa, član Sivih Vukova, pucao na Papu i tako dalje. Znači, Sive Vukove kontrolišu CIA. Britanska obaveštajna služba kontroliše salafiste, kako mi ih zovemo vehabije. A vehabije i salafiste su napravili MI6. Sponzor salafiste je Saudijska Arabija. Saudijska Arabija je pod kontrolom Velike Britanije kao i Katar. 90% prihoda od nafte one daju engleskoj kruni, na engleskoj državi. Saudijska Arabija i Katar savršeno sarađuju sa Mossadom. Dele podatke. Kraljevska kuća saudijska i jevrejska. Doveo ih je na vlast engleski agent Kim Philby koji je cinkario Tita da je engleski agent, koji je prebegao kod Rusa u Sovjetski savez. Znači, Saudijska Arabija pod kontrolom Engleza kontroliše salafiste ili vehabije u Nemačkoj, Austriji i tako dalje. Znači, oni došli u BiH. Naravno. A ko kontroliše desničare u Nemačkoj? Mossad. Ja sam se zapanjio kad sam u Sjedinjenim Američkim Državama čitao jednu knjigu koju je FBI napravio, ko su neonacisti u Sjedinjenim Američkim Državama i sve ime, prezime, adresa, sve broj telefona
I sva prezime su hazarska. Hazarska ili aškenarska prezimena nešto znači. Recimo, Kupferstein, to je bio Vladimir Bakerić. Eichmann, jedan čovjek. Bormann, Brown, Eva Braun, von Braun, predsjednik vlade Britanije, Gordon Brown. Znači, neonaciste kontroliše Mossad. Salafisti ili vehabije, britanska obavještajna služba, Turke se Ivi Vukovi, odnosno MIT, turska obavještajna služba, a Turskom vlada tajno društvo Don Meh, koje je nastalo 1666. godine. Sad da ja još sve onako treba da... Sve jednostavno. To je jednostavno kao šah. Pa da ponovo čujem. Da ja budem konkretniji. Zašto Arapi kupuju zemlju BiH? Pa zato što znaju da će tamo da bude belaja pa se sklanjaju ovde. Tamo će možda da bude atomskog rata. Šta da rade sa parama koje će u isto vreme i da nestanu? Imate dolare koji će da nestanu, možda. Ako dođe do građanskog rata, Amerikanci mogu, kao što su u Evropi napravili prevaru ovi bankari, zamenili su vam marku ili evropske valute u euro i oduzeli vam 50% imovine. Znači, vi imate $1.000.000 u Saudijskoj Arabiji ili u Emiratima, sutra možete da imate 300.000. Vi onda dođete ovde sa $1.000.000 i kupujete šta hoćete, ovde je sve džabe, a plodno je, vode ima koliko hoće, i on sa $1.000.000 ovde dođe i on je emir. I kupuje za male pare, za 100.000 kupuje kuće, motele, hotele i on se polako preseljava tamo gde mu je bezbedno. Zanimljivo, opet sve su nekako ružan scenarij. Sve logično. Sve su nekako ružan scenarij. Uvijek volim privesti kraj emisiju s nekom lijepom procjenom, a izgleda da to samo neće. Rađat će se deca. Mali, slatki rapčići. Da, rađat će se. Da. I, znači, nemate nijedne dobre procjene. Pa ne, verujem da neće da dođe do svjetskog rata zato što bi uništili jedne i druge. Amerika je ranjivija, kažem vam, od Rusije. Amerikanci nisu spremni da ratuju sa Rusima. Rusi su svi spremni da ratuju. Pazite, dokle god je Putin na vlasti, ja mislim da Amerikanci ne smiju da napadnu, to je Vladara i Senke koji kontrolišu i Ameriku, ne smiju da napadnu Rusiju, jer je Rusija jedinstvena. Oni će ideti na to da Putina ljuljaju i da čekaju da on ode prirodno, da bi doveli svog igrača, kao što je bio Gorbačov, kao što je bio Jelcin, i da unište državu Rusiju, rasparčavajući je na delove. Da. Profesor smrti 1, očekujem, brata, da se očekujete Biće 4 dela. Profesor smrti se zove prvi deo Nosači kovčega. Govorimo o tome da postoje ekipa ljudi koja u stvari organizuju ubistva svih bitnih ljudi koji nešto hoće da urade u svojoj zemlji. Dobro ili loše, ali u nekom trenutku Zoran Đinđić je se zamerio Nemcima kada je prodao Železaru koju su Nemci uložili, mislim, €1,5 ili dolara, šta je bilo, tada aktuelno prodaju Amerikancima. Nemci su onda digli ruke od njega. Bili ste novinar i radim taj posao. Vitalni ste. 60 koliko? 7 godina. Kako možete pisati toliko? Pa zato što to volim da radim. Konfučije je rekao, ako budeš radio posao koji voliš, nikada nećeš raditi. Ja vam želim da vi vaš posao radite još dugo vremena. Uvijek ste dobrodošli kod nas u Bionlog. Hvala lijepo za jedno vrijeme. Hvala vama. Poštovani gledalci, za pažnju bio 1:1 u programu ATV-a. Dejan Lučić, s vama smo i naredne nedelje u istom terminu. Do tada, lijep pozdrav. Smrt Rockefellera je baš dosta onako ispraćena u srpskoj javnosti, možda i više nego što se očekivalo. Pa eto, zanima nas verovatno i nas novinare, a i sve u Srbiji koji su to pomno pratili, zanima nas njegov uticaj na politiku u Americi posljednjih recimo 30 godina. Prvo da se predstavim, ja se zovem Dejan Lučić i pisac sam. I nisam teoretičar zavere, nego sam razbijač tajni zaverenika. David Rockefeller zajedno sa Rothschildom i britanskom kraljicom kroji sudbinu sveta, pa između ostalog i Balkana. David Rockefeller i porodica Rockefeller su bili u dobrim odnosima sa Josipom Brozom Titom, koji je bio engleski agent, kao što su bili dobri i sa Staljinom, koji nije bio engleski agent, nego je likvidirao engleske agente koji su bili u njegovoj blizini. Rockefeller i Rothschild zajedno deluju, nekada izgleda to da su oni suprotstavljeni, ali to je njihova igra, teza i antiteza, da bi mi mogli da se opredeljujemo i da biramo ponuđene alternative, znači da biramo ili Fantu ili Coca-Cola, oni su uvek raduju jer novac ide njima u korist. Jugoslavija nije se razbila ili raspala, nego je razbijena od Vladara i Senke i učinjeno je to
u jednom istom cilju koji se događa i danas. Kreću ti zaverenici koji su satanisti i koji kontrolišu kompletnu američku administraciju decenijama i decenijama. Znači, Amerikom ne vladaju Amerikanci. Nisu ni vladali američki predsjednici još, recimo, od Eisenhowera, nego su ti vladari senke, ti satanisti, proizvodili ratove, uništavali, pravili su novac od tog pljačkanja i ratovanja. Sada su na vrhuncu svoje moći. Bili. A onda se pojavio Trump. Naravno da Trump nije slučajni igrač koji se pojavio, ne znam odakle, iz neke kutije, nego je došlo do pobune vojne obaveštene službe Amerike i nekih normalnih Amerikanaca koji ne žive na istočnoj obali i zapadnoj obali, nego normalnih Amerikanaca koji su patriote, koji žele da Amerika postane ponovo Amerika, da žive ljudi dobro, lepo, a ne da budu uništeni u ekonomskim krizama, siromašenjem i dovođenjem bezbrojnih Meksikanaca, Hispanjolaca, koji kad god dođu, oni smanjuju cenu radnog sata Amerikanaca. Isto se to radi u Evropi. Rothschild i Soros su finansirali dolazak izbjeglice i možete da pretpostavite da će još izbjeglica da dolazi. Sprema se možda 1, 2, 3 da krene prema Evropi, a Mađarska pravi granicu duplu i neće moći da je preskoče. To znači da će Srbija biti preplavljena izbjeglicama i političari koji su to u mogućnosti već su potpisali pristanak da Srbija bude deponija izbjeglica. A recite nam, evo sada Hillary Clinton se emotivno oprostila od Rockefellera, pa nam recite nešto više o toj njihovoj vezi, uopšte njegove vezi sa Clintonovima. Clintonovi su mala beznačajna porodica koja je glumila u jednom periodu vrlo bitne političare koji kao odlučuju nešto. Clinton je nastavio posao razbijanja Jugoslavije i razbijanja srpskog naroda. Cilj tih koji vladaju svetom je da unište Srbe i da unište Ruse pravoslavce. Oni su u ratu protiv pravoslavlja. Naravno, većina njih su Hazari, satanisti i treba praviti razliku između tih Hazara satanista koji su pretežno cionisti i običnih Hazara koji ispovedaju jevrijsku veru. To treba praviti vrlo ozbiljnu razliku. Kao što treba praviti razliku između američkih Hazara i Izraelaca. Izraelci imaju svoj patriotizam, nacionalizam, možemo da se ljutimo kako se odnose prema Palestincima, ali oni vole svoju zemlju. Vole više nego novac. A američki Hazari više vole novac nego državu Izrael i oni planiraju da unište državu Izrael i da prave nekakvu Hazariju u budućnosti, tamo gde ona nekada bila između Crnog mora i Kaspijskog jezera, ali u međufazi, dok se ne napravi ta Hazarija, oni planiraju da Sefarde prebace u Španiju, a Aškenaze, Hazare, da prebace u Vojvodinu i u Mađarsku, u koju su već velikim delom kupili, i da naprave svoju jednu državu u kojoj će da žive sledeći 10-20 godina, dok ne uspeju da razbiju Rusiju i da se prebace na tu teritoriju koju planiraju da osvoje ponovo, gde je bila njihova država Hazarija, koju u 10. veku kijevski knez Vladimir okupirao i dobio njih kao nacionalnu manjinu. I ta nacionalna manjina je i dan danas vrlo bitna ne samo u Americi, nego i u Rusiji. Putin i nije uspio da očisti od tih satanista Hazara svoju administraciju, ali naravno Nemačka je pod kontrolom Hazara satanista. Angela Merkel je jedna od tih. U istoj situaciji su i druge države. Francuska Marine Le Pen koja se pojavila na sceni je isto deo pobune Francuza, patriota protiv te cionističko-satanističke okupacije Francuske, koja dovlači sve više i više muslimana u tu zemlju i Francuska prestaje da bude bela. Ti cionisti, ti satanisti govore jasno u televizijskim emisijama da je cilj da unište belu rasu, smatrajući da je ona izvor svizala, a ne vidijući naravno da su oni satanisti. Ali, da vam kažem, da bi o tome mnogo više saznali, treba da dođete na promociju moje knjige Profesori smrti 6. aprila, znači na onaj dan kada je bombardovan Beograd i kada je uništena namerno biblioteka srpska, narodna, u 6 sati. Znači 6. aprila u 6 sati, a mesto događanja je jedno tajanstveno mesto koje ćete malo morati da se
potrudite da pronađete, je Fakultet za diplomatiju i bezbednost koji se nalazi iza hotela Bristol kada krenete prema Brankovom mostu. Vidjet ćete ga, piše velikim krupnim slovima Fakultet za diplomatiju i bezbednost. U knjizi Profesori smrti otkriću vam ko su tajanstveni ljudi, neki naši kontraobaveštajci koji su organizovali zločine u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, u ime Srba i zalepili su žig da su Srbi genocidan narod, a sve je to urađeno da bi Srbi bili uništeni. Pronaći ćete njihova imena. Oni se zovu Aleksandar Vasiljević i Aleksandar Dimitrijević. Oni se nalaze iza Srebrenice, iza Ovčare, i knjiga je prepuna dokaza i citata koji argumentovano dokazuju da ništa nije slučajno. Ovo će vas knjiga pripremiti za događaje koji slede posle izbora, koji mogu da budu vrlo nezgodni, opasni, da ne kažem krvavi. Vladari i senke žele da unište srpski narod. Koliko je država spremna da se brani? Pitanje. Mislim da nije. A kako je bio Rockefellerov uticaj na Balkan? Pa naravno, uticaj na Balkan je bio vrlo veliki. On je dosta uticao na dizanje Slobodana Miloševića, jer je David Rockefeller bio prijatelj sa našom prijateljicom Borko Vučić. Ona ga zna iz High Economical School, to se zove u Londonu, i to nije visoka ekonomska škola, nego je to, pitao sam Borko Vučić, šta to znači, to je mesto gde se okuplja svetska elita, da se upoznaju mladi ljudi između sebe, da bi sarađivali sledeći 30-40 godina zajedno, tako da je u tom prilikom ona njega upoznala, a Borka Vučić je ubijena zato što je znala gde se nalazi novac sa Kipra, a ni pomoć, ni poznavanje sa Davidom Rockefellerom to nije sprečilo, jer oni koji su znali, koji su pokrali taj novac, stoji iza tog ubistva. A vi znate ko je bio pljačkaš Narodne banke, ko je sa Kalašnjikovom ušao u Narodnu banku i ko je danas gospodar i senke srpskih finansija. Najpoznatija kontroverza u vezi Rockefellera je ta njegova kontrola populacije i to što je želeo da živi 200 godina. Pa nam evo recite i o tome nešto više. Ti satanisti, Rothschild, Rockefeller i engleska kraljica i cela ta ekipa koja vlada svetom, a mi vidimo njihove samo glumce, političare, oni planiraju da smanje broj ljudi na planeti na svega 500 miliona i podigli su spomenik u Atlanti, jedan kameni obilisk na kome piše da žele da bude 500 miliona ljudi na planeti koji će živeti u harmoniji sa prirodom. Znači oni planiraju sve nas, sve nas, i mene i vas, da ubiju vakcinama i naravno onim tragovima, onim teškim metalima koji izlaze iz aviona. Ti avioni ne menjaju klimu, oni menjaju naše zdravstveno stanje. To su teški metali koji ulaze u zemlju, ulaze u lanac ishrane, znači u vodu, ulaze u hranu, u namirnice koje jedemo, u životinje koje jedemo i oni žele nas da ubiju. Oni besomučno, otvoreno govore da hoće da nas pobiju, a mi ko ovce gledamo i kažemo, to je teorija zavere. Termin teorija zavere je izmišljen da bi ljudi bili poslušni, čutljivi i krotko da idu na ubijanje i na klanje. Nemojmo biti kao Srbi koji su odlazi u Jasenovac, pobunimo se. Učinimo sve da avioni ne lete nad nama. Te avione može da sruši svaki ludak koji ume da dođe do protivgradne rakete i da uperi prema tim avionima koji izbacuju te odvratne materije, đubrivo koje nas ubija. Vreme je da se ljudska rasa probudi, ti avioni leti nad Francuskom, i nad Italijom, i nad Nemačkom, i nad Amerikom, i svi ćute, gledaju i misle da su bespomoćni. Ljudi, tih vladara i senke ima 10, 12, 13 hiljada, a nas ima 7,5 milijardi. Naravno da smo mi jači od njih. Ubimo vladare i senke i oslobodimo planetu od zla. Ubimo satanu u njima i dozvolimo Bogu da zavlada zemljom, pa i ovom zajadnom malom Srbijom na kojoj svi koji mogu šilje svoje zlo oko, a mi možemo da ih promenimo. Svi oni koji rade zlo, naravno, običujem se o glavu, ali nas je strah da se ne obije nama koji smo činili dobro. A eto, poznati po tome što je presađivao srce jer je želeo da živi 200 godina. Od koga je on nabavljao to? Pa nabavljao je srce, naravno, koje najbolje mogu da nađe na tržištu. Najbogatiji čovjek na svetu uvek za sebe kupuje najbolje. Najbolje srce na tržištu su bila srpska srca koja su dolazila preko Haradinaja i Tačija i preko francuske obaveštene službe, preko američkih obaveštenih službi, dolazi se u Ameriku.
taj biznis sa kidnapovanjem ljudi nije prestao. Obratite pažnju koliko je Srba nestalo, koliko često preko Fejsa primetimo traži se ovo ili ono i pa se zaboravi da li je pronađen. I u Americi isto tako kidnapuju ljude, uzimaju sve organe. To je jedan veliki međunarodni biznis, jer oni kad vide jednog čoveka, oni kažu, aha, srce košta 1,5 miliona, bubre košta 300.000, jetra 200.000 ili 600.000, oni nas gledaju kao špar kasicu. Prema tome, znajte da je onaj zakon koji je donesen, da smo mi dobrovoljni donatori ljudskih organa, je donesen po zakonu vladara i senke, a recimo Janković je podržao predsjednički kandidat tu problematiku, tu logiku. Oni podržaju ove vakcine koje ubijaju. Postoje dve vrste vakcina. One koje su namenjene za populaciju koju žele da sačuvaju i druga vrsta vakcina koja se kod nas vrlo često pojavljuje, koja je proizvedena u nekim zemljama istočne Evrope kao što je Bugarska i koje naravno nemaju kvalitet koji treba da imaju, a imaju namerno ubačenu recimo živu ili neke druge materijale koji izazivaju autizam ili drugi brojne bolesti. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Bilo mi je zadovoljstvo.